Hinarog, dilantaan na pagpapalisan ni Ma'am Winelyn Carilla. Once again, Honorable Hinarog, dilantaan and Ma'am Winelyn Carilla. Iyo yan ang pagsasaya. Salamat, Honorable Hinarog, dilantaan ng Ma'am Winelyn Carilla. Siring pagkakonsehal, Honorable Mr. Oximer Astendre, ang pagpapalisan ni Miss Rowena Carrigo. Once again, Mr. Oximer Astendre and Miss Rowena Carrigo. Iyo yan ang pagsaya.
vote is Honorable Villamer Reyes. Okay, so